پدر جوان باور کنه اوو جوشید بلندی از درونش برآمدن پرابلمه با خسران کتی گاشنا زیغ نمیشه ده خندت خور آدمی که اینجا برآمدی باور کنید پاها اتکلو چی شد انکنون از اینجا نبینید انا چوی علابی میزنه موزی جرغا جون میشد نامش انا مردم آوول عز زنده باشنا این چیزا خدا خواست 100 سال من باوری دارم که تماشاگر کیف میکنه اگه تو زنده باشید یک جان تشکر سلام علیکم دوستان عزیز تماشابینان محترم دقت کنید امروز 11 ایون سال 2024 است باز منو باز دهه نگناتو باز جوره دو گوشه ما سربالو شدیم با دیگر جانب کوههای نگنات سبب در چی بود همون نواری که ما کردیم مردم دهه نگنات بسیار خوب قبول کردن یاری و آشناگی های به حد نظررس که کردن ما در پیش خود وظیفه گذاشتیم که این جانب هم باید که تماشا رویم و وارد اینترنت کرده باشیم من دهه نگنات است ما با جانب کوه چور رفته ایستادیم نواری ما پیگیر باشید اگر من توانسته باشم که با نوارهای خودم شما رو خرسند کرده باشم یعنی من با مقصد خود رسیدم اگر شما خواهید که ما رو خرسند کنید حتما در زیر کامنتر یک دعای نیک داده باشید حتما و یک کامنتر بود که برای من سخت تاثیر کرد من دیروز بود کی بود نواری دهه زیمتود رو وقتی گذاشتم کدام یک آدم از کدام یک منطقه تاجیکستان پیشنهاد کردن که شما برای چی فقط دهه های شهر پنجکین یا خود وادی زرافشان رو میگذارید در تاجیکستان جایهای تاریخی زیاد است من خفه نیستم اما جواباً به چنین عقیده های آدم ها و برادران چیزی رو میخوام گوشرس کرده باشم که ما عین حال به همینش هم به زور امکانیت یافته ایستادیم به زور حال و توان هم از جهتی مالیوی هم از جهتی وقت به زور یافته ایستادیم زیرا که درآمدی من تنها از نواربرداری است و خلاص عین حال اگر در تویهای مکتب تویها و جشنهای مکتبی نواربردار و عکسبردار لازم شود حتما زنگ زنید ما میبینیم خدمت شما رو میکنیم و ناگفته نمونم که چه خیلی در نوار گذشته گفته بودم استخوانه کفشرگری که در دهه دشت خوزی ساخته ایستادیم عزم کرده بودیم حالا هم کارهایش ناتمام است همون که تمام که شد با شاید که درآمد زیادتر می شود بعد شاید که امکان پیدا می شود که ما از نامی وادی زرافشان بودن خودمون تمام تاجیکستان رو معرفی کنیم و با همین برنامه های ما تابع دل شما گشته باشد به همین خاطر عین حال کمک صبر میکنید زیرا که چه خیلی گفتم امکانی ما تنها به همینش رسیده ایستاده است خلاص زیرا که هر چی کار و باری که شما در دهه دارید زمین آبتی نهال آبتی خوجگی روز و روزگار همون تشویش هم در سر ما هم هست اما ما از درون همین ها وقت یافته و امکان یافته باز احیان به کوههای دهه ها برآمده و به خاطر آنه که ما یک عمر در این دنیا نیستیم و خواه نخواه امروز یا پگاه از این دنیا میرویم یک خاطره از نام خودمون به مردمی شریف تاجیکستان مونده باشد حرکت کرده ایستادیم که یک نوار کرده ایستیم نوارای ما پیگیر باشه رفتیم تماشا میکنیم در اینجا ما واخوردیم یک باغ زیبایی کردن در بلندکوه عجیب انا نمید من احسان میخوانم به مردم مهنتکشی که در کوهسار چون این باغ‌ها بنیاد میکنند و مهنت و زحمت میکشند انا دیدید خیلی یک باغی دلنشین هم کرده اند همون کوهی که شما دیده ایستاده اید ما الکی تا به نیمه راه آمدیم نقشه داریم به همونجا رویم نام دارد کوه چور سبب در چی باشد من نمیدونم در پسی همون کوه میگویند دهه های پغنه و قرار دارد که حتما یک روز آنجا هم قدم خواهیم گذاشت حرکت میکنیم امنید همین کوه فرو آمده اینجا به کل تشکیل گرفته است
یکتای منی ای تاجیکستان، تمنای منی ای تاجیکستان، بی بالم با همه بود و نبودد، مرا تو میهنی ای تاجیکستان، بی بالم با همه بود و نبودد، مرا تو میهنی ای تاجیکستان. تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان، تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان. همه شهری تو را دروازه باشد، جهان را حسن تو آوازه باشد، همه شهری تو را دروازه باشد، جهان را حسن تو آوازه باشد، و مثل آبشاران بهاران دل و دنیای ما هم تازه باشد، و مثل آبشاران بهاران دل و دنیای ما هم تازه باشد. تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان، تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان. تو را من دوست می‌دارم چو مادر، برایم گلشن سبز و معطر، تو را من دوست می‌دارم چو مادر، برایم گلشن سبز و معطر، برابر با سرودی چشم ساران بیازت میکنم پیوست از بر، برابر با سرودی چشم ساران بیازت میکنم پیوست از بر. تو یکتای منی ای تاجیکستان، تمنای منی ای تاجیکستان، بی بالم با همه بود و نبودد، مرا تو میهنی ای تاجیکستان، بی بالم با همه بود و نبودد، مرا تو میهنی ای تاجیکستان. تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان، تو یکتای منی تمنای منی دل و جانی منی ای تاجیکستان، تمنای منی ای تاجیکستان، مرا تو میهنی ای تاجیکستان. اگر من با همین خر و خنگیل، با همین шапкаи каҷ، با همین нон хӯрданҳо дар болои хар агар кӯдакиҳои шуморо ба хотир оварда бошам, хелоҳо хурсанд шудам. бовар кунед, бисёр одамони деҳотӣ ҳастанд ки умрашон бобою бобокалонҳояшон дар ҳамин кӯҳсорҳо гузаштагӣ аст. мо раҳсипор ҳастем ба ҷониби кӯҳи чур, ҳамон кӯҳи чуре ки барои мо нақл карданд ки дар он ҷо дар солҳои босмачигариву дар солҳои бераҳмӣ одамон гурехтаву ба ҳамон ҷо паноҳ ҳам бурда будаанд. ба ҳамин хотир наворҳои моро пайгир бошед, рафтем давоми наворро тамошо кунед. хелар ҷава бовар кунед, обо ҷӯшид, баландӣ, бо пайраҳа ҷудо шудем, дурдуни ҷангал бурем гуфтем, иҷо бинед кадом бовотон расо бурс корида будем. дурдуни ҳамин бурсор бурондозем ки ман аввал фикр мекардам барои чӣ ихтара одамо кам мебуромданд кӯҳи чур. набетонам майла, мо бурем сеёмгӯ кунем, бинетон шуд. роҳаш каҷ мекунем, падём
ленин гуфтааст ки хонед боз хонед рай кӯи чур падиён ва бозам падиён. ҳей ана ахир каликҳое гирифтем. чанд маротибае буд ки ман успед накардам, каликҳо парида рафтан, хелоҳо зиёд буданд дар ин ҷоҳо калик. баъд як чизи дигар ки ҳамин ҷангалҳо, хелоҳо зич аз дарунаш баромадан проблема, алал хусус бо хар. чӣ гуфтанӣ ҳастам, ё ҷангалбонҳо нағз хизматкар истодан, ё худи мардум кам ҳезу мебаромаданд. бориши саатам нест, дарахтҳо, ҷангалҳо зич манам боло. қариб теги кӯи чур омадем, ана кӯи чур. ана инҷоз мебурем худохат. барои чӣ бо мегӯям ки ҳамун шохҳои хушкшуда ҳам бисёр аз ҳисоби пир шудан, аз ҳисоби хай хуш шудан ҳаст ку дар ҷангал бисёр. значит ҳезум кам мебурдем ё намебурдем, чӣ хеле ки ки хусра. як чизи дигарро ногуфта намонам ки ҳамин соли 2024 дар водии Зарафшон хелоҳо боришот зиёд шуд. алаф беҳад хуб, беҳади беҳад ба дараҷаи максималӣ гӯем ҳамеша чандин сола ин хел алафа дидагӣ набудам. ин хара бинед ҷанвар то буҷош дар дуни алаф. инам бечора худаш дар ҳаёт якум бор алафи дидагӣ борин хӯрдозу забон медошт мегуфтем мана куҷо оваретон гуфта. ана хусравака ана падиёму бурум деде газинедкини. салом алейкум мардум деҳоти негнод ба он сари кӯи чур ҳамвореш бурондем анинҷа пиш чигим тона даври ағнами хат даршеш намедонам ва ғайраҳо гед хулоса мақсад дигар ки ҳамин сари чӣ инҷа сари кӯи чур мебурем як худохоҳ ҳамҷо зиёрат мекунему бо ҳамин пайрехти мушистон пушистон я мерем барфикои сӯрат мегирем бо даршеш мерем. саломат бошитон мардуми деҳоти негнод. раҳмат умед раҳмаки ҳамин мардак омда негнота сӯрат гирифта партофтод ё сёнка кардош. раҳмат падару модараш ба ман миннатдор, ман мардумро намедонам. ман раҳмати калом ва ногуфта намонам ки барои мо барои сайругашт кардани деҳаҳо асосан проблемаи дараҷаи якум ин ҳамроҳ аст, зеро ки на роҳро медонему, на ҳам неинтересна. ман низ аз бародари азиз хусрав бениҳоят миннатдор ҳастам. ин на рӯгӯӣ аст, на чизи дигар. барои он ки вақте ки мо бори аввал ба кӯҳҳои негнод баромадем, ман зора накардам, тавалло накардам, як бор сухан кардам. бо мо ҳамроҳ шудам ба кӯҳҳои деҳаи негнод. имрӯзам тақдир кард бо ана ҳамин бародар ба ин ҷонибҳо баромада бошем. мана навор мекунем, тамошо кунед мардуми деҳаи негнод. агар ман фикр мекунам, хусрав мегӯям ки ман ҳамин ҷоҳое ки омадем бори аввал мебиёям. ҳар он шахсе ки бори аввал ё омадагӣ аст ё наомадагӣ аст, дар комментария нависед барои ду хотир. яке ба он хотире аст ки хотирмон бошад барои баъзе аз мардуми шумо ки омадаву ки наомада буд. дуюм сабаб ин аст ки комментария чӣ қадар агар зиёд шавад хурсанд мешавем. хурсанд тамом. саломат бошед. рафтем мо роҳа давом метем. боло мебарем бобо. боло саломат бошед мардуми деҳоти негнод. саломат падару модари ҳамин умедҷон ба. ҳазор раҳмат рад. як ҷон ташаккур. гап бошад прямои телефон як ҷон ташаккур. ана он ҷойҳое ки мо ба ҳамин пайраҳа бояд равем. ин ҷоҳо агар хато накунам кӯҳҳои деҳаи пағна будааст. ин вену порвен як кӯи дигар пиш меғалтад. дигар азизои дил, дар баъзе деҳаҳо баъзе чиз проблем мешавад. мо ки хай меҳмон тамошо омадем, мақсади мо тақсимоти замин нест. хусрав кати гашта зиқ намешед. мо баъзан шояд баъзе чизҳои хато мекунем, ба дил намегиред. мақсади вайрону чиркин надорем. танҳо тамошо кардан, ҳаловат бурдан ва яке аз мақсадҳои устувори мо ҳамин аст ки кӯдакиҳои худа ба ёд биёред, ба қадри табиат расед, ба ин хоку оби ватан шукрона кунед. ин неъматҳои нотакрори парвардигор, об, хок, дарахт, замин, алаф, кӯҳ, дашт, биёбон, тарма, ин обҳои мусаффоро қадр кунед, ба қадраш расед. ин ватана дӯст доред. ҳама қадар меомадааст. ҳаминҷо дучархаҳо меомадааст, мототсикл, мопед, уткачаҳо меомадааст. ба ҳамин раҳ дидед инҷа як пайраҳа ҳаст.
то деҳаи пағна рафтаву баъд фаромадагӣ будааст, меомадааст. Биёед тамошо кунед. То ағлуқҷое мерафтааст. Ҳатто бовар кунед, хай пиёда азоб мекашед, аммо бо савора роҳат, ё асп, хар савора бошад, беҳад роҳат мекунед. Рафтем набошад хар ягон ҷо бандема. саломат бошедон, саломат бошедон. Кадомашон гуфта буданд ки деҳи пағнаам буроед. Мана мо дар кӯҳҳои пағнаам ҳастем ба фикрам. Мана инҷа хонаҳо уже. Пағна. кӯҳҳои сарбаафлок кашидаи Тоҷикистон. Ватан. як гилоч карда болои кӯҳи Чур омадем. ман намегӯям ки инҷо ягон кас баромадагӣ нест, аммо ҳатман ки одамони донашумур баромадагӣ ҳастанд, ангушумор. мо дидем нишонаҳои одамро дар ҳамин поён қуттиҳои килка ба калашка, камтун шохҳои буридагӣ. мақсад значи одам баромадагӣ не ки қандатахур одаме ки инҷа баромадӣ. ва ба онҳое ки набаромадаед умуман тавсия намекунам, набаред илтимос, барое ки роҳҳош азоби азоб беҳад номусоид. сарсари адами шахо мебуред омада. намедонам шояд ягон роҳ бошад, не ки мо ба ҳаминҷа буромдомнем. ана акнун ҷое ки мо хари акои қурбонро бастем, ва бинед хар наменамод дар ҷои шумо. ана хар дидед дар куҷо гаштааст. мо абади ҳамин бо мана омадем. майде как менамод ами кӯҳча не ки баланд. бовар кунед поҳо аткуличит шуд. анакнун аз ин ҷое набинед деҳаҳои ғӯйтан, зимтӯт, пағна, боло артуҷ, ҳела артуҷ менамод, поён панҷруд, инҷа зери ҳисору кулолӣ, мана ин хан негнот, поён шашқат, куҷо бо унҷа пули мӯриф, дашти қозӣ ҳатто менамод, вешис менамояд, миндона, зиддӣ, рӯзи обнок, тамоми ҷо. бозори бибихонум намоида истодааст, он ҷое ки ман дар унҷа будам малакай. лаҳак хулосаи гап ҳамин. мо инҷа омадем акун камакак дам мегирем, як ғанаб хоб мерем, ҳатман ягон чиз мехӯрем худо хоҳад. баъд агар тақдиру насиб карда бошад тарафи мушистонам ҳоли хелаҳо раҳ дидед куҷо. шумо фаҳмонед ки бобо ҳамин сари кӯҳи Чур буронде, ҳаминҷаам раҳ доштааст гӯед, ҳамвор будааст гӯед. ҳамвори хок буда. раҳ эҳтиёшед. инҷа ман буромдана тавсия намекунам. умуман мана яке аз он хотироте дар ҳаёти мо буд ки мо болои кӯҳи Чур. ана аз инҷо дигар дидед баландӣ нест ки мо бароем. мана негнот, мана хусравака намоянда аз негнот. ай кӯҳҳои сарбаафлок кашидаю ин гирду атроф. дидед ҳамин тарафҳои ҳафкӯл мефуром дага драведагар. ҳамунҷо як мӯсафед гуфта буданд ки дар ҳамун боло дар вақтҳои босмачигарӣ мардум рафта паноҳ ҳам бурдагӣ ҳастанд. онҷа дидам як осӯхтаю чӯбои сӯхтагию, неки ҳаминҷа як чизи ҷолиб ҳаст. ин бинед як кофтагӣ, хирс кофта бошад, на худ хирс мехе ковад. недавни хокшам мехе хок пештар кӯнани ҳамин 2-3 солами 1 солами ха намедонам де тош нест чанд сол. неужели хирс кофта бошад? агар пеш мебуд ин кофтагӣ бояд чуқури дигар. ана инам нав кофтагӣ барои ҳела хокаш. ин хирс мекова хагӯда. хирс 100% хай присад ки бобо михоз ҳечини алаф рӯйдагӣ нест. ҳамин хоки нав ин бинед. ҳамин чӣ мекова ха бо таги ҳамин комментар ягон чӣ нависа. ба фикрам чӣ кор? бинед ё чӣ мегӯям ин аха? ба фикрам хирс кофтагӣ да ки мекова. ин хирсои дупоми. ман шумо як чиз хоҳиши дигар дорам. ҳамин навораи моя ҳамчун як сайёҳат қабул кунед. ин ягон тадқиқоти илмӣ нест. гарчанде ки дар поён мӯсафед гуфтанд ки инҷо аз босмачиҳо гурехтаву зиндагӣ кардан ягон хел нишона нест. шояд рост бошад, шояд дурӯғ бошад. хоҳ агар рост бошадам, хоҳ дурӯғ бошадам, ин сухани моя факт қабул карда дар ягон саҳифа бо ҳарфҳои заррӣ нанависед.
намедонам вай аниқ нест, вай танҳо худо медонаду ҳамон вақта одамо. Боз ягон агар дар ягон китоб набошад ман намедонам. Ба ҳамин хотир ҳама суханҳо вақте ки сухана мегӯяд бо як ҷавобгарӣ худаша дорад. ҳамин хел гуфтан хай омадем ҳичи на ягон нишона на ҳичи мем як ҷои тангакак чор тараф қишлоқҳо менамояд. Дигар чизи дигаре нест. бовар кунед ана. Ба ҳамин хотир инҷа мебинам гуфта буромада рисковатам накунед. Ҳичи нест набуроед инҷа. Ҳамин наворо тамошо кунед тамом. Дигар ҳичи. Хусрав ака. салому алайкум мардуми деҳоти Негнод. Раҳмат Умедҷон ба. Зинда бошед. Инка ганда бисёр миннатдорӣ кардем. Ин ихтир миннатдорӣ оли баъш додан дар кор дем мақсад қадраш расидан дар кор бо. мо ради интерес на ҳамиҷа буром дем кити Умедҷон бовар кунедтон накунедтон рай надонистем ганда азоб кишта буром дем. Рост шигӯй Умедҷон деха. Ҳозимон фуромода наша ӯйла карусем дабои Раҷаб телефон кардем. اون که گفتن این تو فرو ما صبرجان نکردیم هم جایی که برام بودیم گشتم تو میفرم برافت خدا خواست ساق و سلامت فرو میم علف دوری پغنگاه با اون تو میریم یک مشتان و عقل و خطی اگر تقدیر کار باشد همین شب میرویم دهات نگناد اگر تقدیر نکار باشد خواه میریم سهر میریم رحمت Умедҷон با خیلی یکون خدمت باشه یکون گپی خطاگی زده باشیم بخشش مرد سلام علیکم همتون با رحمت منتدار. نه همین راهی که ما برو اومدیم اینجا با چسبیده نمیدونم شاید که یکون جای دیگر راه داشته باشد اما ما نمیدونستیم. من همین سرسری همین شاخو راست طرفی پاغنا فر اومده با توپ خورده نزدیک خرم میره. من این خریم. اگر فکر میکنم اگر آدمای نگنات همینجا اومدگی باشن اقلا تا الف دوری پغنگی های هم اومدگی باشن نق صرفم رفتن که ما چقدر عذاب و جذاب کشیدیم. اینجا اشکم سیر کردیم یغنا خوب رفتیم گرما بود شمال نبود در بالا کمایده میفوریم رفتیم با ما باشید زنده باشید. من طرف پغنا این طرف گذاشتیم طرف موشستان رفتازیم مایده جوری دو گوشه آموکتی. با خسرو و جنگ نکنید که فقط خر سوار شدی و مهمون نشیناندی و فقط ما در وقتی پیاده بودگیم نوار کردیم. فهمیدید؟ نوبت به نوبت اشتر رفتیم. بیچاره هم خدمت با هم تومن نشود نخی با کی. یه جای راحت کنید Умедҷон. سلام علیکم مردم بیتون مندی از خواب کرده استراحت کرده رویتون. استراحتی کردگیتون میموند. در کدام روی دنیای باشتون رحمت همین Умедҷон کی آمدون همین نوارای یوتیوب پرداختن. زنده باشید زنده باشید. جنگ کردن Умедҷон تماشا کنید خمیلر. رای نشون که رای نشون که اینترسوات کنه. در تپی که راه. وقتش میگویم در سالهای پیشین انمی رای کشانیدن شیر و قایماق مالها خدمت میکرد. این از خود همون اغلق سر کرده دو عقبه گذشته چرز پاغنه و ون فرامده بر راهی اساسی پیوست شدگی است. باور کنید چیز عجیب. حاضرم اگر ماشین بیاد اگر به ملال میآمد است. توپ تازه را. شب به جای میرسد اما به چشمم خواب نیست در فراقت پدر بر حال زارم تاب نیست شب به جای میرسد اما به چشمم خواب نیست در فراقت پدر بر حال زارم تاب نیست ناله های جان گدازم کی رسد بر گوش تو ناله های جان گدازم کی رسد بر گوش تو این غم و اندوه و کلفت بر کسی در کار نیست این غم و اندوه و کلفت بر کسی در Умедҷон با آب کوره کسل نشود در بالاتون Умедҷон این آب ترمه بابا
بحری خمارت ای پدر هر قدر فریاد سازم از تو یک آواز نیست بر مزارت آمدم بحری خمارت ای پدر هر قدر فریاد سازم از تو یک آواز نیست سینه صد پارم از غم به داد آمد دریغ در دل دیوانه من مثل تو یک یار نیست سینه صد پارم از غم به داد آمد دریغ در دل دیوانه من مثل تو یک یار نیست هر قدر در یاد تو من سوز و سازه میکنم آتشی قلبی مرا خاموشی از گفتار نیست هر قدر در یاد تو من سوز و سازه میکنم آتشی قلبی مرا خاموشی از گفتار نیست همچو شمی خیره سوزی با علم سوختن چی سود در شبی سرد و سیاهی گلخنه در کار نیست همچو شمی خیره سوزی با علم سوختن چی سود در شبی سرد و سیاهی گلخنه در کار نیست گفتم ما با اسمشون رو برسیم با رهگذر یا گوز رفته و خواب کرده دیگه با ما پرسیده نگم ای پدر جان روزی مرگت باورم هرگز نبود تابوتی پر از علم را ناله ها در کار نیست ای پدر جان روزی مرگت باورم هرگز نبود تابوتی پر از علم را ناله ها در کار نیست همزهی در داشنایم بعدی مرگت سال هاست در کنارم وارث مانند تو تکرار نیست شفقتی در داشنایم بعدی مرگت سال هاست در یعنی اون چشم و خاک زد که با وقت آوازش بینید حولی هست زهرتون بده تلخه کاف میشه شب جای میرسد گان ترخوازدان اما با چشمم خواب نیست یا بور دیگه ترخوز میزد زور در فراقت ای پدر بر حال زارم تاب نیست شب جای میرسد اما با چشمم خواب نیست در فراقت ای پدر
بر حال زارم نه قریب ترمه بوندیم در پایانده است آدم گرمی باور کنه نمیدونه چیکار کنه اینجا هم سالقین هم جای آمدیم که ترمه ها ولی آب نشده است قریب نه یه درنگسی دیگر میزد ها ای خدا خواه خدا بغمی بندش میخوره از زغ نشه майда боронча ҳам сар карнек мана мо ағлуқам фур омадем капи акои тоҳир дар боло нест мо ният карда будем ки пешон бо мебуроем анамунҷа конҳое ки мо ҳамроҳишон даромада будем нестан нишеб мешем дӯстхона оҳулу кӯҳу камар ёдат ҳаст ё наву тепаву ҷар ёдат ҳаст ҳама санги лаби дарёҳо буд ба назар мисли гӯҳар ёдат ҳаст шудаем аз паси гову бузу хар мову ту хуни ҷигар ёдат ҳаст дар сари кӯҳ ба зери борон шабамон гашт саҳар ёдат ҳаст кулчаи равғании модарамон ба ҳамон таъм магар ёдат ҳаст бас ки мо бачаи даҳмарда будем дарси мардии падар ёдат ҳаст аз сари содагӣ дар оби сафед задаам ҳезуми тар ёдат ҳаст баҳри ҳар як ҳезуми каҷ дастатро оҳ бибрид табар ёдат ҳаст шаҳрӣ гаштем дар ин чангу ғубор деҳаи тозаву тар ёдат ҳаст шаҳрӣ гаштем дар ин чангу ғубор деҳаи тозаву тар ёдат ҳаст ноли навфо бой тоир бронд ҳела калежон бина аф капа беру حالی خوردی و عددونو آدم و بشو ما شما عقل و خوفته رفتن نسندو شما چطور؟ من شناخته نه؟ دروغ نگویده به دروغ نگویده ببینم جدیدتون بشناسن نه ها؟ سلام علیکم کوی تو رو نازم شما کاراکاتون نازم سلامتتون نازم زندگی سازم مونده نشده گشته گردمی شما نازمی؟ شناخته می؟ نه امید جان کاراتون ناز؟ عقل و کوفته رفتم نسته ما اگه توفر دیرستم خواه من نشب شده آمدیم اینجا چوی؟ کنی کی دوای؟ شما چطور؟ کارو زور می؟ تینج می شناخته؟ روتان قرار شما حالا نشناخته خانزنه کنیم تماشابینا به شما میشناخته باشن اون دفعه که ویدیو دیدید یا نه تماشا کردی؟ ها راسته؟ بخدا نه که کیف کردیم باور کنید اون دفعه بکنید انا چوی علابی میزنه موزی درزنه ده انا اینکه همه که توهیر همه آدمه که در نواری گذشته نگنوت ما رو همراهی کرده و با کانها در آمده بودیم اگر کسی نمیشناسه چی نشود اکوی توهیر سلامت باشید من در پایانده است بوده اینجا کجا آمد خرگسنگ بوده ناظر من آمدیم باید پیاله چای گفتن نه نگفتیم در آمدیم این چای علابی دیگه دیا
سیام کنه انا همین بچه هم سیام کنه من گفت آکون انا الکای جرغوت چوی نونی کو انا چوی علوبی اکای توهیر این چویتون ایما با محتل بود چی الکای جوشید؟ یه ها؟ های سلامت باشید مونده نشده گشته دوخه؟ های زنده باشید زنده باشید السلام علیکم بابای و علیکم السلام دروی نه جرغوت منش قایماق مثل جرغوت در قایماق میریزیم قایم جرغوت جون میشد نامش پول نیریزی داری یالوخ می؟ یا نه من نانز نمیخورم اینا اکوی طور شما امیدوار بودید که با یکم بار دیگه میبیم یا نه یا همین که تمام گفته بودید آقلق میبی ها؟ با خدا میتونم که میبیم اینا خیلی عقلوق چی اینجا شد یک چیز ده هم دیگه حساب نیست خدا خواهد انا خوش رو بکن هشت آدم من تکلیف نمیکنم گم نه ما خودم هم خدا هر چیز جان نمیریم خدا خدا پیش میگه جان کو من بردن همه پادا بونا کو دالو هشت آدم خدمت وای نیستم راست هشت آدم خدمت جواب نیستم زنده باشید سرمرا رو خدمت که این قایماق جرغوت یجوی میکنه جانو میشه جانو همین ما عقل یار پیش شما بیام شنو می نصیب خدا خواهد اینه بینه میجا نه بخلا من بابا دو تا دست یا که اینا نونتون تقدیر کرده خیر رحمت اونجا پیش خالق فهم در اون وای کرده چشتون اون میرده سخن کردن اون سوالو یریده ما نازم دشمن میگه ما اشکم تپر سر کنیم و کنیشه میشه موزی انا حیاتی اول چک گریزا کسونه اینکا درون کنه تون давай انا برو بده اون تو دیگه داشته بهت اینجا ببین دوره گرید بید شما نامتون چی بود؟ سرافراز مالدیس شما چی؟ من کامران جان یک قنزنتون اینجا گوش حالا خانمی؟ یه درش کشای درم کنی؟ دورین چی گپ هست؟ با داویده نبرود همش نه چند تا گوش حالا اینجا؟ اینجا 10 تا کنی ای جانوره که اینو مکیده شدنده ها؟ یا اوچرد میمینو؟ بعد تیش چرا یک قنزنه کدومش اوچرد گرید برید؟ حالا نه حالا این گاجشا یک قنزنتون مالدیس این زور من چوپون دیده بودم که گفته بودن که ما موزیم کای کشیدگیم دیودم نه ها باور کنه خاطرم نه که من موزیم کای کشیده بودم شما که همراه یکای توهیر من شما یه آدم مونان کردم اسبدار بودن دونی علاقه میگشتن اکاتون سلامت باشید اکای توهیر نویدنم گفته بودن که با ما عقلو اثر نو جیغ میزنم ها سریوز نه خیلی ها نه بخور خیلی خدا تقدیر کرده باشد حیران میدونم من خدا خواهد این سیام که رفتاست هزار رحمان میجان زنده باشه. اومدیم اونجا پیالچوی من مکرون بیرون جرغا قایماق از زدیم خد چوی کبوت از دادیم زنده باشه هزار رحمت کلام همینو البته. جای باشن همه وقت سربلند باشنو همه خیر. این پادی خلقه ساق سلام برده در دستاشون سپرد زنده باشه رحمت مردمی دیگران و رحمت پدر مادر شما هم زنده باشه آمین خدای خداوند کریم به قسم کارو به علم جان یاوه خدا برکت یاد الله اکبر ای رحمتی کلام هموتون با یک جان تشکر هزار رحمت رحمت کلام بچه ها زنده باشتانا کلام شای توی به هگید ها قنزنید ملدیس
گوسپند کشید مو میبینی батареятон ҳаминҷо оварда буд гедан ин батареятон дунё машҳур шуд неки анча мунча олу яхе чиз нест ана мардуми овул ҳез зинда бошна ин чизо худо хаст 100 сола ман боварӣ дорам ки тамошогара кайф мекунед аки тоир зинда бошед як ҷон ташаккур азор раҳмат раҳмати каломакуту майли холиҷон панотон ба худо майли ако панотон ба худо майли холиҷона панотон ба худо ҳазор раҳмат میام یه تخصم میاد من بالا رم جابجاشم باطل کنم خدا خواهد هزار رحمت خدا یک جهان تشکر سلام کرد خود کنم بله خدا جان بله асо чӣ дери асо чам باور کنید برای من خیلی خوشایند بود نزد اکوی طاهر در اومدن رنگ خانه خودمون خدا بشکر در اومدیم بر اومدیم به حد انسان خوب هستید یک جهان تشکر کم نشوید همین مول و حال زندگیتون خداوند برکت یاد آدم خوب هستید یک جهان تشکر اینجا زمینای رخشد اکا بودن به فکر من اینجا اولشون نمیدونم هستن یا نی گذشته خیلی ها در باره نهال چینانی هاشون صحبت کرده بودیم از سببی که آواز بزر بود من نتوانستم که اون صحبت های گذارم خیلی ها مهنت کردن خیلی ها نهال چیناندگی هستن به نهایت یک آبادکاری در داخل یعنی همین سای یا دریاچه گویم کردگی هستن در حقیقت خیلی در بودن اوزی تاریک است رخشیدک سلامت باشید میکنم که تاریک شد دیگر نوار کردن نمیتوانم اینجا نمیدونم زندولک باشد چی باشد نمیدونم رسیدیم ساعت الکی از شام گذشته ایستاده است عموما با یکایک شما یک جهان تشکر که با ما بودید با آنهایی که در هر نواری ما نوارهای ما رو پدیلیچه میکنن و حرکت میکنن که ما با پیش رفته باشیم یک جهان تشکرهای زیاد اگر خدمت رسانی های نواربرداری و عکس برداری لازم شد حتما دعوت کنید ما میبینیم خدمت شما رو میکنیم خود را احتیاط کنید با برادر عزیز خسرو جان خسرو شاه الهیده مینداری خودم میرسانم که در هر دوی سفری ما هم با ما همراه بودند یک جهان تشکر خدا حافظ پناهتون با خدا